الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Sav hamdi sa i zahvala pripadini Allahese, sojtano vijek. Uzole ste od onane, jedino uvisili o haku pravo, jak džini jak insani lese ibadet tekiral. Leste rodaya men spas, hem zaštita rusal doši pe Allah šeratingeja. Taramara lošne duše, taramare haramija rodaya oprosko Allah subhanahu wa ta'ala. Ka se Allah subhanahu wa ta'ala putini ko pravo drumo, znači ko hidayeti, tačno do insanita na ko hidayeti. Ka se Allah subhanahu wa ta'ala dozvolin toliko krivo drumo, znači ko dalaleti, a da manuš nikad naštite rake dženota na liko pravo drumo. Hem mjesto zvišnjava ketar Allah subhanahu wa ta'ala avldana ne, jedino lese zasluženi jak insani jak džini ibadet tekira. Mjesto zvišnjava kao pegamberi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bičadua minge sa rahmeti. Sada su vakir Allah subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Amin. Samo bičagjam tu rahmeti celo svetu imate. Su se bišagjam Allah i pegamberi Muhammede sallallahu alaihi wa sallam sa rahmeti. لِيَخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Allahu kerim. So se da bi ti taritum nina ko svetlo, ko nuri. Da robi džandipe ko džandipe. Da reklošno hali situacije životu koje poškar hali situacijem životu. Ko dunjaluku hem ko ahireti. Ako kiramen ko duj bukja. Savjetan Allah duj bukja. Morate počope manuš. Prvo vakiri o Kur'ani, Allah fe Allah esaru, udito sünneti peygamber esaru. Ako kiramen amen, ko akala duj bukja, hem beşaji ko posledno vazdok se kloda tanamaruj, ko Allah duj drumija, ko Allah duj bukja, nikad krivo ne teđa. Hem uvijek açvaming ko as-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim. Amen vakiraya dava ko dešofto putija, ko je kirila panč vaktija namazi. Se ko je kirila samo panč vaktija o farzija namazi ko dive, onda dešo efta putija ov surat al-Fatiha o kujni. Znači ova kiri Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Aka na'budu اهدنا الصراط المستقيم. Uputi nam im ko pravo drumo. Koji vakiri adava dešu efta putje, su misli na ko uputimo dalina, sigurno ko uputimo. Allah vakiri da'uni fastajib lakum. Vikinen man, kiren man ge dua meka odgori naftu mingi. Ako tu i surat al-Fatiha isto lake vakiri pe dua, jak dua, sarti pe nek dua kire. Hem ako kire men ko Kur'an jem ko suneti, ko akladi bukja, uvijek ću mingi ko as-sirat al-mustaqim. Ko pravo drumo, ako pratina dva pravo drumo, kare sako Allah subhanahu wa ta'ala ko dženneti. Molina Allah subhanahu wa ta'ala kilometro o džennetliye firdaus el-a'la o tete ova inşallah. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarine pralenge penenge so tikena men avdive. Molina Allah subhanahu wa ta'ala te çivel gudlipe korimere lafya. Da bi Allah lafya te kuvin ko tumar nak samo ko kana ko akava kane makata teklon na. Akatar hem akatati kuvel hem ko srce teresil. Hem taro srce te ne eklo. Hem te lo sebepi te pomenine pek manuš. Hem te lo sebepi lesru imani te bayrol. Hem te lo sebepi ov popaše ko Allah subhanahu wa ta'ala te. Bölüngüm avdive, pošto inam ko Ramazan ilhamdulillah, hem diken avdive subhanallah de šupanč to dive nekla. Ekvašo Ramazan nekla subhanallah. Ko borsigati nekla ko bereketi. Akva khayri masik. Hem ka kira Allah fitaro o Ramazani. O Ramazani sar medresatan, sar škola.
Elhamdülillah, hamdi kere Allah'ı se, sukirgamin civde kuakva mübarek umasik. Elhamdülillah, valla sukirgamin tarodla muslimania, su dena pažnju ko postive kuakva masik. Su postinena elhamdülillah ko zumšaj, elhamdülillah su nem tarodla, sukirino namaze kuakva masik. Elhamdülillah sukiraya obveze Allah'ı se, advaj baro blagodati. Ako tu mi pen, ako tu mu prav, ina nektar Allah muslimania, taro yek tek vaš milijarde suicidin deko akva svetu. Elhamdülillah subakirina, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Rasulullah. Koji vakiri adava, hem da pustini ko ako masek, elhamdülillah. Ako tanu sasto vesto, ako ne tanu čavo, ako ne tanu nabormo, ako ne tanu puro, tega nisile izini te na pustini. Elhamdülillah morate vakire Allah'ı se su dingaminga kwa blagodati, tova robe Allah'ı se. Najbaru blagodati insani se, te volov robe Allah'ı se. Pravalen, penalen, amin bičalajem are čaven ki škola. Sosi bičalajem ki škola, da be vakiri pe o insani vola manuš ki škola ke džala. Znači, od te si krila dosta bukja. Od te i krila školimo manuš vola. Hem su misline i razlika taro i školimo manuš, hem taro manuš su nađenila te pišini, te čitini, ni nađenila edepi, ni terbijeti, ništo. Si bari razlika. A gada akva masek o Ramazanija minge, na ne samo masek, na ne jek obično masek, nego akva jek specijalno masek, so Allah biringeli taro saadla dešuduj maske su isidin deko berš, akva jek ekstra masek Ramazani. Nasamo adava, pralalen, nem penalen akva masek Ramazani, amenge sar škola. Namari čavenge, nego amenge. Ajte, ste vakira su roditelja, akija, jek medresa, jek škola. O Ramadani, alhamdulillah, svako setini lesoro bereketi, o gudlipe masekosoro. O bereketi su isekate dindo. So manuš kirila poviši škardelja kakva mastek. Sar su na kirila koja vera masek je. Ama elhamdülillah Allah mogućin lisek bolo ko kirala iskakva masek škardelja ti kirala. Elhamdülillah morate vakira Allah se. Akavana netanu samo masek za posti, na. Pravalen penalen akva masek šukare delingoro, za šukar amelija. Akva masek vikini amen tepene, vikini amen o Ramazani, te kira šukar delija. Taro najšižo delo šeti kirala kakva masek, te postinemo pravni pen. Hem svaku ibadeti su kiraya, Allah fi ibadeti, ibada svakir pa arapsko, tu te ove robe Allah'ı se znači nekaba. Vakiri pa Abdullah, Abdullah, poznato tu menge ana, o Abdullah, poznato, ama su znači ni Abdullah. Akaba ek ekstra ana, Abdullah, Peygamber sallam ket pušlele vakirga, najšižu ana baš šajti din muršese, Abdullah, ili Abdurrahman, primjer. Znači Abdullah ili Abdurrahman začini robo Allah'ı soro, ili robo Abdurrahman je rahmetđiski. Hem abd, hem ibada, isto koreni si. Znači abdi robo Allah'ı soro. Ibada, tuket ove pokorne Allah'ı se. Znači tuket obožavineja tiri gospodare. A dva to je ibada. Hem ibadeti su vakire amin kjamarići. Hem posti beko Ramazani jek ibadeti. Hem sustare najbari ibadeti o posti betano. So se tu koja dva ibadeti ove pokorne Allah'ı se. Nasamo odava, tu ket postine ove taro takvađije, subhanallah, bogobojasna, robe Allah'ı se. Jek ekstra stepena, pouči stepena. So se kere adava Allah su naredingat ke te kere. Hem tidiyat odalisa su Allah zabreningat ke te kere. Allah duy bu kya. Te pena ef'al ve la tef'al. Ker hem makir. Ker Allah su vakiri tu ke te kere. Hem makir adava Allah su zabreningat ke te kere. Allah duy bu kya butloko. Butloko. Sarek şukar çavo, şukar çay sušnula pedade pediya. Kandila pediya pedade. A kjer tu da morat ve Allah subhanahu ta'ala. Hem Allah se najšižu primjeri za sužin. Znači, kad očavo
Kandela pedija pedade ili čaj, šukar čavovala. O roditelja zadovoljno kovenule. Che tu in sa robo pokorno Allah'e, obožavinete gospodare sa zastužine Allah'e. Со мисление Allah не това разия, около радостно това е, около задоволно това е. А да вам мора цилите ово. Първо цили ко Рамазани со ту морате лето ке мангавате ова е богобоясно робо Allah'e. Покорно робо Allah'e. А да вато цили морате ово. Hem svako ibadit so kere, bilo da li tano postibe, namazi, sadaka, čitibe Kur'ani, zikri, sa kala ibadeti so kere, hacılık ket kiralape, omra ket kiralape. Sa Allah ibadeti dinde, te ave popa sheko Allah subhanahu wa ta'ala. A ket harami ket kere, durja keri tutar Allah subhanahu wa ta'ala. Znači svako ibadeti so kere, ko tiro životu mo pramipen, tiri veze Allah pojakovala. Hem popaše ave ako Allah subhanahu wa ta'ala. Hem ketinam paše ko Allah subhanahu wa ta'ala. Hem tiri veza jako tiri gospodare. Sarka u to života. Sarka u sitinetu. Ha? Mo pravi pe? Sara u sitinetu akana ko Ramazani. Svako kao kiri šukarbe. Šukar hoca elhamdülillah. Kira namazi. Ako se sjeke korona subhanallah. Ko bor prala mangeva kirina. Hoca. Mene dikava ka je kriza korona ek bela. Na, me ako na puro puti numerom naje kere, me čavenca kere, haja zajedno iftari, ušteja zajedno namazija keraja, zajedno teravi namazi, me sari imami primjer vakiri, hem mire čaveja, ponekad mu čavo, ponekad me klaninao, hem pala mandi mirom ni mečija. Allahu akbar, savo ose takava, subhanallah, savo kera kava, ne to bereketi ko adva ker, a so se adva, se pepe Ramazani, alhamdulillah, wallah mukleo Ramazani, o masek Ramazani. Spremni nan je tu, hem ti romni, hem te bare čave, hem čija, te postine. Znači, akava nema bereketi ko ker. Hem kere ibadeti, adva ibadeti nam to popaše ko Allah subhanahu wa ta'ala. Hem to imani ket kere šukar dile, to imani bajrola. Ket kere haramija. Onda potipno vola to imani. Hem svako amendar, svako muslimani morate dikil. Hem muslimanka, dedikil svako dio imani učote ovo. Na telete ovo. Ne nateli, nego učote o to imani. Ti baterija kod telefoni nemo kjela čuči, tamo ni kjel, ups, lele, čučola i baterija, a ne човек понятие hem pere i baterija. Akva masek škola tuke hem mangemo pramipen. Akva masek sar ponjači tire imani semo pramipen. Te pereti baterija imani te pena. Znači mo pramipen. Svako ibadet su keraja. Pamti na kala lafija. Svako ibadeti su kerele, a ne to popaše ko Allah subhanahu wa ta'ala. Hem svako harami ket kerele, dure kerit zar Allah subhanahu wa ta'ala. Hem birin tu manget ve paše ko Allah, dali dur tar Allah. Birin tu ketu. Hem sarkalo to životu ketinan paše ko Allah, hem sarkalo to životu ketinan dur tar Allah. Allah te arakim. Tenova nikad dur tar Allah ya Rabbil alamin. Uvek paše ko Allah subhanahu wa ta'ala te Allah. Allahumma amin. Znači, akava masek Ramazana menge ek medresa ek škola. Na škola čavegi nego škola menge. Roditelenge te vakira. Hem, nažalost, ko akva masek bud hikmetija isi. Su buđene na dikena. Su buđene na pažnost ko akava. Znači, akava masek bud baro fadaleti isire. Hem morate dženaka lesoro, masekosoro fadaletija. O prvo su kak je rev lafi od masek Ramazani, a posebno kakva masek, si kavi tuke u čečpetara kje dunja. Objasnini tuke, ko bor vrednost sija kje dunja. Im svaki rema amingi amoro poslaniku mangu pegamiri Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Et dunja vama fiha, od dunjaluku, celo dunjaluku, hem sastoji si u zuleste kakva dunjaluku. La tusawi inda Allaha جناح بعودة الله أكبر نبرديني كو الله نيك بك تريمكي ولو كانت تساوي عند الله جناح بعودة الله أكبر شون شكر مكرا شون شكر مبين تبرديني دا كو الله دبور كوزمك بك تريمكي لما سكت الله الكافر شربة ماء والله نالي تدلني كافرسي يك چار شپاني تپيو الله أكبر
Allahu Akbar. Mopra mi pen. Ushti taratu soibe. Ushtem bash kakva masek Ramazani taratu maro soibe. Taratu maro gafleti. O pejgamberi vakira menjakati. O dunjalukun nisu vrednost ko Allah subhanahu wa ta'ala. O tu mopral. Trgovci su nam, mašallah. Svako dve pare. Svako dve dike računi kire, kozum zaradi njima ovdje. Hem holane ket nešto na bikingyan. Eli adobor robačili tu kesu na bikingyan. Donalo ko se spremno inan mučinjatu, butikere. Mašallah. Inan mrzalote vakira. Bukarno inan donalo ko se. Ahirete se kere. Ele isto agar računi. Isto tuli tetratka agar lelan tetratka pishniyat ke agar. Pishniyat ke avdve soki gum taro shukar deliya hem soki gum taro haramiya. Hay teri ka koy amen dar taro roma agar kerel. Te puçak tumen. Koy tumen dar bishela angde ticaret istavil isile kingap se extra tetratka kiya su pishniote soki gum shukar bukya shukar deliya soki gum haramiya. Nane te shukar tergovso aka nay shukar tergoviye Allah'a kere. Akava naj shukar trgovije kakilite gospodare. Naj shukar najbaro trgovcu kao. Mi pemo prav. A kje trgovije svako ne se dindi. A koji kirla tararo magija? Znači omo prav su prastaje svako de pali dunja. Omi pen so mangiate žinetu adele manuše. Mangia adalete žinetu su istili najšuže vorda. Su istili najšuže šeuravde. Su istili na žena bare pare. A savkero mero detki. Родите ке кром се тано богобоясно. Озале хайри кади ке кото живот. А на опаре на дена хайри ко живот. На дена бахталипе. Бахталипе дела ако ту инан поконе Аллайс, роба Аллайс росастребела. Ту мопран ми пен, тега не хайри кади ке кото живот. Хема ква масек Рамазани сикаве менги. Дико Аллах вакири. Акава динуко невредини ко Аллай. Ние фактари маки. Адобор тикно. Hem tevredini adobor Allah ne te doline kafirese. Pani. Ama kafir soisi na kate kakva dunjaloko. Diken primer Bill Gates, najbarol manuš, poznato lesrana. Ovi sile ker pralalen penalen. Isile Daninski, jensu Daninski. Čevela ker vrtini po ker. Ako magel to što kamea kao što se kamea. Allahu akbar. Allah dela kafirese so magela. Socialist ne vredno sakava. Tuke sirte porano vorda. Hem to prama gjote vozini. Tu kadele. A te tu je BMW X5 primjer. A? Kad te svako ne zna, ne tede. Vredno buti. Da ne tede svako ne se. A gjedo Allah kava duniluko ne le vrednost ko Allah subhanahu wa ta'ala. Adresna je dela svako ne se. Koji mangela? Bujrum le. Znači, amen. Ket postenaja kate. Tu inan bokalumo prami pen. Kobor sati. Skoro dešu 5 sati, zavisni kaj živinja. Bokalina, bokalojna. Tu nahaja, hem napije. Su osjetine i bok osjetine bokalojna. Sad su ne osjetine koja ver masek je. Ketinan bokalo olma haya, pije nešto. Žedne ne pa ne se pije pani. Inan bokalo haya, ama akana kakva masek. Hudive nas minete. Zabranjenja to nefsi. Tiri duša, mangela te halte pijot. Hem intimsko odnos to bol. Ama tu zabranjenja da. Haram mi kere alaki. Na dela dva svoje mangela. Znači, setim tu kome Allah početak. Medresa, škola. Škola te ne vse samo prav. A kada tu čivete, to ne vsite pre zoirea kjak je škola. Zoirea koji postini, koja pa mas. Koji krila namazem, krila ibadete. Zoirea čvila po nefsi kjak je škola, medresa, Ramazani su vikinite. Znači tu koja pa masek, osjetineja i Bog. Hem tu, automatično kje tu osjetineja tu Bog halo. Kaj džela ti godi? Kočurore manuša. Bakre, sarmeso osjetina mačuroro, sigurno akva manušte di kjeli. Ne samo ko Ramazani, akva svako diveše ager osjetini pe subhanallah. Ne samo bokaljeva ko Ramazani, ama ko aver mas kešena bokaljeva, ama akva manuš, miskini čurorotano, grevo, svako dive akija Bog osjetini. Na ne te halte pijel. Automatično sokere, di kje ako bor pari situem deo lese, so se osjetine i Bog, osjetine i duk, sarakava se osjetini. Koji se kavi tuki akava? Savi medresa Ramazani. Se kavi tuki šižo karakteri to. Se kavi tu te novi egoistično manuš. Su se muslimani našti, nemoguće jak muslimani, jak verniko, egoistično to. Sad.
o vernico muslimani, iskreno muslimani vernico, ov na misli samo pese. Misli a verengeda. O kustinga, tatinga akva shukaripe gulipe taru imani, taru islam. Ja, da mangila verese. Hem da su isitor blagodatije, deli na verenca. Znači kisitu, bare de sadaka taru adva kozum isitu. Kozum dela to vas, agar de sadaka. Hem komasa ka Ramazani isitu veadava. Sose, sebepi škola, hem medresa Ramazani. Znači, amen ko akva masek, poviše spremno i nam, a variante pomožina, elhamdulillah, diken kobor, paketija kanao nardo dena, elhamdulillah, ki Srbija, ki Makedonija, ko celo Balkan. Da li amen kreja agar kitna ne Ramazani? Redko, bud hariđen ne kreja. Ama u Ramazani, elhamdulillah, medresa Ramazani, si kave amen, šukar maškaramente ovo. Orom šukare romete ovo. Orom romete pomožini. Agar trebala. Kaj su kava jakava? Ki medresa Ramazani, ki škola Ramazani mu pravni pen. Da ili isto znači, akava si kavitu masek Ramazani. To osjetine da i duk sar su isileni a verada di duk. Te duk auto akava, to vodke grevo akava čuro manuš. Hem te pomožnele, hem te podržinele. So trebalo lesik de sadaka kozum dela to vas, kozum resula vas tiro. Hem isto da siklove tiro karakteri te kirele pošukar. To ahlako ko akva mase ki medresa Ramazani, ki škola Ramazani tu pošukar kerea to ahlako. Znači sikavea tu tiro nefsi hem tut to je pošukar manuš. Sakava siklova ki medresa Ramazani. Znači o masek Ramazani sikavia min o čeć petara ki je takva dunja loko. Sose pa kerea adva. Tu šaj kerea buti kakva masek Ramazani, šaj džeja ki škola, šaj ko fakulteti, hem tako dalje. Hem tu ako su nahaja su napije, parem kerea diabuti su kereala isto ko aver masek je, ko aver dive. Tu šaj znači te živine bizo hajve, bizo pipe, bizo intimsko odnos. Dešu šov satje, šaj ti strpine dao. Znači džane me akva dunja loko i si poviše dindo, me su svako dive te avte pijav, te živine v sar hayvani, kere halali mangi, sar životini. O životini sudi kela svako dive, te hal te pijel, intimsko odnos te ovele. Da li tu i na nas avko isto? Do samo kod životu di kja te hal te pije intimsko odnos te ovele? Ako ke živine agar, na ne razlika maškar tute, hem je životini, hayvani, kere nafi, kere halali. Akava si kavitu ke tu ko masek Ramazani to ve robe alaisu. Te siklove kaj považno me te pokone alese, považno me te spremi nama za ahireti, mjesto te živinama kad te kod dunja loko. Hem te korisnava kala blagodajte su njamange Allah subhanahu wa ta'ala. Hem te korisnava kva su din doko dunja loko, su kao čol kod dunja loko. Su halan, su pilan, kao čola ka te. Su zaradinjan taro pare, su kedinjan taro pare, kao čol saka te. Amo posti su kireja. Svako tu da dženeva kva hadisi sigurno dosta dženeva kjer getu mi ga kako dersija. Jek divemo pravni pen samo kjer postinava. Efta vardeš berš moliko dur taro džene mesirija. Allahu akbar, jek dive. Pa kam li me postinava trianda dive. A postinava deš Ramazanija, biš Ramazanija, pinda Ramazanija komu životu postingjum. Sakava kirgijani mačolti kako ahireti mu prav. Ama, o veri, o Allah vakir kusurat ar-Rahman, kullu men alejha fan, o jebaka vajhu rabbike dhul dželali wal ikram. Sasu je sidin do kakva duni loko, ka džalpesi, ka nakilpesi. A ne te ačol. O jebaka vajhu rabbike dhul dželali wal ikram. Olika Allah esru ka ačol. O Allah ka ačol. Hem sari le solika Allahu alim na jane, na şiti puçya sar. Allah ger vakiri ya ger halu gaya. Sar su vakiri. O Allah, uve kine ote, uve kote da kao. Tu bijan dila, hem kamere. Znači, sasu isidin do kodine loko, kao čopi se kodine loko. A ibadeti su kirele. Tuk je vrednost dela kodine loko, hem ko ahireti, duplo. Duplo tuk je vredini. A su se na kireja ibadeti mo prav. Bistreja ibadeti. Bistreja o namaze alesor, bistreja te de zekati, bistreja te postine, bistreja
na querer shahadeti, hem bistete querer ajuluku. Sa obaveze Allah sir bistele. Sobredini tuke, a čula tuke palo dunjaluku ko ahireti kada utke vrednost. A tu zalibegan tuko dunjaluku, zalibegan tuko akala kratka blagodati su sidin deko dunjaluku, hem bistete gospodari. Mamo prav. I medresa Ramazani akava si kavitut. I škola Ramazani si kavitu akava. Očačutno vrednost akali dunjaluku. Ma pir palo dunjaluku. Nikad na ne terese u dunjaluku. Pirem prasta nikad na ne terese. Ali prasta hem pir feferru ila Allahi vakiri Allah. Avem prastan duko Allah subhanahu wa ta'ala. Agar morate ova. Hem baš kakva masek Ramazani siklovaja. Hem kakva masek Ramazani, aki je škola Ramazani sikave mengadava. Tu cideatu taro hajbeta rapibe. Hem to ritmsko odnos. Dešu šov satja skoro. Hem palim živnjetke šukar. Radosno i ne. Še poradosno, mjesto te hati pije. A gledali ne. Ponekad manuša osjetine ko masek Ramazani, alhamdulillah, bereketi, rahatloko ko srce, ko kalbi, sar su ne osjetine ko averdive, ko normalna divete pena. Na, dva jedino ko Ramazani sikljala. Su se ti godi, na neko hajbe pibe intimsko odnos, ti godi ko zikri ko Allah. Svako puti osjetine, Bog haloj na, osjetine ko Allah. Znači, oposti. Podržini tu tebe pokorne Allah. Podržini tu tebe robe Allah, subhanallah. A dresi dikeo, najviše čorure manuša, poviše panle devleye. Poviše molinena edevleye. Allah barvale manuša, su hova geljen do loko bisterge edevleye. A, ko borba kerava kana pralinge su živine ako strancu. Me kate barilu. Ali Cenab-ı sar mi daje modar živinge kere, ki Makedonya ki kumana o Cenab-ı me sar živinge. Sava keli mangi mi daje modar. Hem Cenab-ı dosta pralla sar živinge kere, hem o Allah pragelenge udara, gele živine ki Franca, Germania, Švajc, na Cenab-ı kaj, Švedska. Hem uletane barvale maşallah. Hem poporangepe maşallah. Ha? Hem isteyen şuca orada. Ama gospodari bir sergele. Ni na cenab-ı şehadeti, ni namazina ni zekatina ni postena ni hacılık, ni yek ibadetina, ni sadakana. Bir sergele Allah iskros. Pravim doli akava. Tiro gospodari engato akatar taro čurilipe, čigatu barvalipe, dingato ki barvalipe, hem akava barvalipe hova gato skros. Bir sergente gospodari. Somisne akva blagodati tuki. Dali kazna tuki adava. Allah vakiri ko Kur'ani. Ponekad amen daja olenge, ma mislim kaj dingame kafiringe šukaripe, nevjernikonge šukaripe, na. Amen daja lenge taro riske taro akava dunja loko. Akava sar kaznate olenge. Te bistreno ahireti, pa na poviše. Ko bo poviše daja barvalipe daja pa na poviše bistrena edevle. Koytono barvalo muslimani, bistrela edevle, te canel, akiya kaznatu ki mufranbe. A koytono čororo, ali pando edevle, advatu ki blagodati. Wallahi blagodati. Tu poška nam tarakva barvalo manuš. Su bi sergeja devle. Znači, ti nam ko tema, u masek Ramazani i medresa Ramazani škola. Akva bu kalipe i bok su sitinejala, odma pandoltu devle, sitinejatu ko devle. Šaj zikri kere. Znači, adava škola Ramazani aminge sikave min sarteva bogobojasno manuš e Allah se. Znači, amin siklavaja da kakva masek, ki je škola Ramazan, medresa Ramazani, najjako, najbari, najšiži medresa, od te siklavaja so, to nefsi, tu sikavete nefsese, koji gazdatan, kakva masek. To se tu nadelete hal, hem te pil, ket ovmangela, hem itim skodnost, ket ovmangela, tu sikavele se, o nefsi, šun, tu sminjate ha, samo ke to Allah dozvolini. Hem samo adva Allah su dozvolini. Samo te hana adva sve halali. Hem te pije. Nasmina te pije ke tu mange, nego ke to Allah mange vakir. Hem samo halali te pije. Hem intimsko odnost. Našitevo to o nefsi dok Allah ne dozvolini. Hem samo terirom naje ili terirom me. Znači, ke dela o ezani vikini petorom akşam namazi. Tega ne dozvolimo te hafte pija. Hem pala te ovo intimsko odnost. Sikavete nefsese o granice Allah esreti arakile. I medresa Ramazani sikave menge o granice Allah esreti but važno. Wala ta'tadu hudud Allahi.
فلا تعتدوها والله بكير كو يك آيتي تلك حدود الله فلا تعتدوها كو سورة البقرة كو بوستي بكير والله وأدوا كو آيتي شلو أختدش إفتاء مسناوا والله بكير تلك حدود الله فلا تعتدوها أكلتني وغرانيتسي الله يسري ما تنكن ما نكن وغرانيتسي الله يسري هم تو كو ماسك رمضاني دين دوتو كي غرانيتسي سترياندا ديفي مو правни пенсикавеа то нефси те керел адва Allah su naredingali se. Allah su komandigali se adva te kerel. Te živini saro Allah su mangila, nasaro nefsi su mangila. Hem tu te živini hagar saro Allah su komandigat ke nasaro to nefsi su komandini tu. No ve tu ve gazda te nefsesi. Ana verçan. Na obratno. Na te vo to nefsi gazda tu ke. To nefsi vakela manga pivo te pija tu pijat ke pivo. Estağfurullah aladim şine te nefsi. تنفس ما قلت لك بتي جملة هم تو ديكات كجملة تو كاس شونية تنفس شونية ونفس تو كدشمان يا كونت نانيتانو بكون الله يس أكو تونا إنجان تو نفس كوتان تغني تو نفس دشماني تو كقول كبدرجيني تو كهرامية نكو حلال كو حلال أما تو أكوا كي مدرسة رمضاني سكافة تنفسه تبدرجيني تو كو خيري نكو شري كو بكون الله يس أنا تكره حرامي Akava siklovaya kaj, medresa Ramazan. Isto dalje, hem da so siklovaja ko masek Ramazani so najvrednotano. Hem so uopšte men postine, a dva se vepi za post. Vala vakiriki surat al-Baqara, koja jeti šelo to dešutrin. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم أكان الله بكير السوسي لعلكم تتقون والله مين كتب كيري سببي سوستي بوستينا ناتي وستينا ديا بوك ناتي أكشوي بوك هالو هم بيزا باني هم بيزا تيمسكو أورنوس Znate li to adalista? Na, ne adava o sebepi. Sebepi tu che ne adava e che posebno sebe pese. So se, la'allakum tettaqun Allah vakiri kakva je. Da bi te oventaro bogobojasna, taro takva džije. Su silen takva. So siklile ki je medresa Ramazani. Tekerin ne adava Allah su vakiri gelinge tekerin. Te cidempe olestar dur, odolestar dur, Allah su zabranin gelinge. Te neket. Allah duibu kem opra. Ef'al wala tef'al. والشيخ شعراوي أجر وكريه افعل ولا تفعل كر هم ما كر تشكر هلالي هم ما كر حرامي أجرت هذا بود لوكو برينسيبي أما ده برينسيبي أنا تو إنجاري تكو جنة أكوا برينسيبي إنجاري تكو زادوس في الله يسر نمانجيلي تتوه الله تبو تو زادو ها نمانجيت هو رزية أكتة دوي بكيا كر هم ما كر كر هلالي سير ترى حرامي بود لوكو ما فهمي بيه كيف شكله أكوا كي مدرسة رمضاني Em isto, akva masek Ramazani leko tire rumimi dušake. Ti duša su tani rumimi. Ti duša su ruminganla, to kalbi, to bilo su melakerganle haramensa. Svako dive kere harami, hem tačka upro tačka, kali tačka. Pegamberi su sene vakiri. Koji tu mender kirila ek harami, dobini ek tikni tačka ko bilo, ko kalbi. هم حرامي برو حرامي بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الله وشرقة وأضلات كالي تاشكي وشرقة وقلبي وفيلوس كروس هم نوري الله سنو كولا قصف في قلبي والله تعالى تاشكي وبرو تاشكي ملكيريان تو سرتسي هم دوراكيريان تو ترى الله وكيريان حرامي سكر الله دوراكيري تو ترى الله Tačka, tiro srce, tiro kalbi, tiro vilo, dura kergane, taro lesro drumu. Sumisne radosno kove? Wallah vakiri, وَمَا أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Koji ti dingape taro miro drumu, taro miro zikri Allah vakiri kati. I si bud mišljenje taro islamsko čenake, mufesirin su vakirina, taro Kur'ani vakirina. Koji ti dingape taro Kur'ani, ili taro mire lafija, ولسر حياتي قبل معيشة ضنكة значini tokolin kao si ti nek haripe ko tokolin tesno kao tokolin nikad na ne to verahati agar ka živine ako tu ne kere
Ako tu na arake o granice Allahese. Ako tu nove pokone Allahese. Mangele tu agar te živine. Mangele sa ko sa telotu. Koji mangela? Nikoj taro insani. Svako insani mangela te oživine žo životu. Bahtalo životu te ovele. Strekno životu te ovele. Svako insani žedno inakava. Svako istiriki želbakava. Sar kad resavadava, kad ove takvađije, kad ove tero bogobojasna, hem akava men silkove kakva masik, ki medresa Ramazan. Hem kakva masik, su melekirgan to kalbi, su melekirgan ti duša, to nefsi. Akava masik Ramazan, a kia medresa, leko tano za tiro lošno duša, hem to nefsi, hem to kalbi to bilo su melekirgan. So se akva masik Ramazani sarvi kinele, šahrul Kur'an. Znači, o masik e Kur'anesor. Šuneli ko avel masik adobor Kur'ani sa su šuneko Ramazani? Na. Znači, akva masik. Wallah vakir šahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. O masik Ramazani. So ko adava masik, o Allah muklao Kur'ani sar objava. Unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nas. Hidayeti te ulmanj in insaninke. Znači, kakva masik čitini pe Kur'ani bud, kakva masik šnil pe Kur'ani bud, hem so misline, so kere devlese lafje tuvaya, so ka kere devlese lafje tire dušaya, so ka kere devlese lafje tire kalbeya, tire vileya, so misline, na ne ti čistini akava, na ne ti čistini adea mel, so upro tu pro kalbi so melakirganle, agar kavlo, ke čunea Kur'ani, ke čitinea Kur'ani, adava rahatloko, devlese lafje. Tu adva ke čune, elhamdulillah, rahatloko sitine. Leko, u masik Ramazani, hem u Kur'ani, leko dela, tire nefsese, tire dušake, hem tire kalbese, u čistinijatu. Hem, amoro manglo, Peygamberi Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi se salavat ya selam yapro lese toven. Janaya so kirga ko Ramazan. Ov buç tinga Kur'ani, ko masik Ramazan. Anglete merodine, jak adva posledno Ramazani kolestor životu, na čitinga Kur'ani jak puti, jak khatma kirga, Peygamberi. Khatma kirga ko masik Ramazani. Khatma značini, tar početak džiko kraju čitinga o Kur'ani. Tar surat al-Fatiha, džiki surat an-Nas. Tar prvo, džiko šelu dešishtarto sura. Adobor sure siko Kur'ani, šelu dešishtar sure, šov šelu štar strane, sile Kur'ani, koja nađanila. U Peygamberi s.a.v. čitinga kwa Kur'ani, ko masik Ramazani, ke medresa Ramazani, yek puti na kavya Kur'ani. Khatma kirga. Ali angidete meril, Cibrail'e zaydno. Znači, Allah Cibril aleyhisselam dese, hem ov čitinga ole Kur'ani. Hem rete meril duy putiya. Duy khatme kirga subhanallah, ko masik Ramazan. Duy khatme mopral. Su znači nekava? Yek juz skoro 5 strane sile, okej? Bak igam šov šelu strane u Kur'ani sile. Ako čitinava 32 5 strane, reslum palo 32 šov šel strane čitingu. Aga da li na? Aga. Hem yek juz yek delo. U Kur'ani tano delimo ko 30 delija. Okej? Vikini parasku juz. Ako čitingum svaka dve juz, elhamdulillah, uspingum yek khatma te čitinava. Ko adva masik Ramazan yek putitina kao celo Kur'ani. A u Peygamberi ki čitinga u Kur'ani duj khatma kirga, znači ko zon juzija čitinga ko dive, duj juzija, duj. Ko bor strani, saranda strani taro Kur'ani, svako dive. Subhanallah. Dika mora Peygamberi s.a.v. Bizo je greške svojine, bizo harame svojine. Eftava diš džiko šel putija istighfari va kirga Allah'esi. Svako dive, estağfirullah, 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 estağfirullah. Ani savog harami ne edili. Amen. O muslimanja. I semen poviše taro eftavar diš, ili poviše talo šel haramija, a nijek putina vakira estağfirullah, estağfirullah. La havla wa la kuvvete illa billah. Pa ne putija vakira. Peygamberi nijek harami ne edili. Ali eftavar diš džiko šel putija, predolo oprostara Allahi. Amen i semen eftavar diš, hem poviše taro šel haramija, a nijek putina rodaj oprostara Allahi subhanahu wa ta'ala. Allah te arakja. Allah te arakja.
Znači imao pravo. Pegamberi kakva masek e Kur'an soro shahrul Kur'an. Çitinga Kur'ani khatma kirga. Hem pretemelun duy khatma kirga. Akana te puçav tutut. Hem te puçav man. Ko bor putja mesto telefoniko vas Lelena kavako vas. Janeri su akava mu pravo pen. Ha? Poznato to ki akava? Akava Kur'ani. Ko bor putja Lelena Kur'ani ko akva maske čitinga. Ko pute Lelena Daninski ko vas. Iklanski televizor, turska serija na žinaso. Akva masek na ne masek za turska serija. Masek za WhatsApp, za Facebook, za YouTube, za telefoni, za PlayStation na žinaso kerina. Na ne advamo fra. Akva masek Kur'an soro. Muksa adava akva masek. Letke Kur'an im čitin. Na žene arabski te čitin. Hođa su te kerav. Letke prevod. Čitin bosanski, srpski, makedonski. Hem. Ako naštini adava, ne pismeju na sikrilante čitine. Barem svako dive šuntu kek džuz ko YouTube-ja. Mamuk svako dve bijava. Mamuk na žinava su. Muk te ko masek Ramazani, muk te Kur'ani, šun Kur'ani. Barem šunu Kur'ani, ket naštite čitine. Agar kao čistine to andral. Akala lafya, Allah esre lafya, ne insan esre lafya. Leko isi, fi şife'un linnas. في شفاء للصدور والله وكري وتيسي شفاتي ليكو انسانينجي ليكو فيلينجي اسو فيلو اسو قلبيها znači o masek Kur'ani masek o masek Ramazani masek Kur'an esor hem tu agar sikavea kakva masek jak ja medresa Ramazani sova kegam ma bisne o tema sikavi tu te čitine Kur'ani Sikaviti te u čistinetu andral, to kalbi, taro haramija, ti duše, taro grevija. Sadava ki medresa Ramazani sikave. Isto, o Ramazani i medresa Ramazani anila tu po anglav. Anglav te ove, napalo te čovjek. So se, kobur sigati su nakilo Ramazani, hem diken subhanallah, ekvašo Ramazani nakla, kobur sigati nakla, mangi nakla bud sigati subhanallah. Allah te arak yametilo men beriketi kakla dive. Hem svako dive, hem svako rad, te oslobodina me tari dženemes rijak. Allahumma amin. Allahumma a'tiq riqabena minan nar. Allahumma amin. Kobor sigate nakalo Ramazani mu prav. Agar sigate nakalo da ole suru bereketi, ole suru khairi. Adale se optaro gogjave manuša. Koris nekva masek. Mamuk, ma izgubim to vreme ko turska serije, ko PlayStation, ko Facebook, ko WhatsApp, ko YouTube, nažinava so, nego letu je posebno vreme ibadete se kakva masek. Muk se adla bukja. Tu agar ker netu ko adla bukja paulo Ramazani. Barim ko Ramazani pauza kerbe, mop fami pen, aman be. Barim kakva masek Ramazani muk čine adla bukja. Tu agar pale kad ke adva šaj. Paulo Ramazani. Paulo kaj palem kakir adla bukja. Barim kakva masek. So sar sezoni akva. Akva sezoni sama bula ik puti ko berš. Muk adla bukja. Hem dik korisna bukja ibadet ja tekere. Kakva masek. Znači isik hadisi akva hadis tano daif. Ali šete potrebinali sar motivacija mengi. Pensimo kaj o prvo tretina taro masek Ramazani sutano rahmeti taro Allah subhanahu wa ta'ala. O prva deš dive rahmet. O iduto tretina taro masek Ramazani sutane maghfira. Maghfira značini maghfireti, oprost taro Allah. Em i trito tretina posljedna deš rakja deš dive taro masek Ramazani i'tqun minan nar. Značini te ove oslobodimo tari dženemes rijak. Hem diken i prvo tretine nakla, a neki duto tretine nam, subhanallah. Deš panč dive, Paulo panč dive, a vena o posljedna deš dive taro masek Ramazan. Hem, so džaneja, tali džaneja, so i si o te dindo, ko Allah deš posljedna rakja, taro masek Ramazani, o te si ekrat, veridini poviše taro 1000 maske. Če neko bor 1000 maske, kao kraft keme. O to dešu trin berš, taj 3 masek. Allahu akbar. So znači nam ingakva. So ma gledati vakir nam ingakva hođe. Lejlatul qadr su vikini pe adijarat. Lejlatul qadri khairun
من 1000 شهر الله كريم. اديارات اكورسلان اديارات جيودوينان عبادتي كره نمازي كره چتي بقراني كره صدقه ده ذكر كره كاكيارات كوت كره چيمو سرته پنه يك цело живото кирганада Аллаху акбар. Те пене овтор дишу трим берш те трим масекс намази кирган. Сваку секунда. А чо манце? Сваку секунда кирган намази. Svaka sekunda sadaka kirgan, svaka sekunda Kur'an çitingen, svaka sekunda zikri kirgan. Of tova deshu trim berš. Te počafta kaname. Isi tu garancija tu mo prami pete živine of to deshu trim berš? Kirgan fatra ke devle? Kirgan ya da? Niko ne nele garancija te živine ya da bor berš. Peygamberi sosyali bak kirgan menge. O berša taru miro ummeti maşkare şovar deş hem eftar deş. Samahari taru Müslüman ya kana ken Allah eftar deş berş. Adı bor berş kajivine. Ne bir şey midir kamera taru şovar deş ne opre. Hem Allah ne çıkar. Kasi keda biçali hem kasi biçali melek el maut. Nigna canela keda kamera. Keda kavelisu melek el maut. Hem koy te živine da. Ajte vakere živine ofto deş şutrim berş. Dugačko vreme dingat ko Allah. Ko bor tu uspingan tarakla ofto deş şutrim berş. Tekere ibadeti, te bir şey ko ibadet, te bir şey ko namazı, te çitine Kur'an'ı, zikri tekere, sadakat ede. Kobor. Tu tarakala oftor de şutrim berş. Yek tretina, skoro 30 berş samo sove. Samo sukya. Duytu 30 berş samo butik ergen. Şu adeş berş gele tutar hem nişna kirgen ibadeti. Açile biş berş, biş te eneştu. Esoka kere ko adva? Ha? Na bormoina, haya maro. Джаковеце. Садла букя. Кокрел нащите кире никет ако живинган авто шутрин берш. Свака секунда намази, свака секунда Кур'ан читине, свака секунда закат теде, зикрите кире. Нашти те успеняда. Ама Allah делото ки шанса ки ярат леятул кадр муфрал. Те кире само ки якрат акла ибадетия. Кавоту ки рачимо сарте пене кирган авто шутрин берш акла ибадети. Аллаху акбар. Allahu Akbar. Allahümme ya Rabbi keremen teresak yarat. Ya Rabbi keremen terodlasu kabişin kopre. Te dukan da opre ama kabişa kopre. Celo rat namazı kakera. Celo rat Kur'an te çitina. Celo rat zikri tekera. Celo rat sadaka teda. Sadla şükür dele ibadet tekera kiya yarat. Ya Rabbi keremen teresak yarat. Bişna minga kiya nagrada ya Rabbi alemin. Ako tu inan jando manuş. Kana kapuçe. Abi hoca keda be adi yarat be? Bak yani svakuş hayri tarek yarat. Keda yarat? Ben bir sene vakiri acı kerenla kupostel na deşrak ya. Plus tingam yek tipi te vakira. Vakirgam yek tajnu informacije. Acı kerenla ko ne paran buraya. Znači ki više ektorat, više trito, više panšto, više vtato, više nato. Ali teno ova men mrzale. Ne samo te džikera ko Allah panš rakja adijarat, obđando manuš, obđando muslimani. Letu ke odmor mu prav, akala deš rakja. So palo panš dive, dive deš panš dive Ramazani, znači palo panš dive ka počmena od deš rakja taro Ramazani, mu prav dive. Spremi tu zadla rakja. Letu ke odmor tari buti, hem deš dive hem rat ko ibadeti. Ko dive agar inan pokune Allah se, su se postinemo prav. Mi pen. Elhamdülillah. Ama kirat maçı tu te sove ko akla deş rakya. Na. 5 kirat. Tu agar şey bir şey kirat. Ko Facebook inan, ko YouTube inan, ko televizor dikkat kena jinaso. Muk sada ko deş rakya. Biste sa. Barim ko akla deş rakya. Sa biste. Spremi tu te ove pokune Allah'se ibadet tekeri svak kirat. Tabi akla deş rakya. Da bi te dobine teres hem te dobine nagrada, aki arat čajte menin to celo to životo skroz. Aki arat mo pramipen čajte menin tiri to tiro životo. O životo te čavengoro, te diakoro, da desoro, te dera. Hem ola prefatimi sto misinea to kovo. Tiro životo skroz ka menin pe. Što to deš derece svakiri pe. Skroz ka menin pe ko pošukar inšallah. A deli se mati izgubine aki arat. Mate našali akava vrednost rakijarat. Kakla posljednja 10 rakijata masek Ramazani. Hem ager kazavšina, znači i medresa Ramazani sikavi amenge. Kaj? Amen.
to je ova bogobojasna robija koja kva masi. To se tu ke pustinja koja kva Ramazani, ko masik Ramazani, sar su trebala te pustinje, sar su din do. Hem tu ina bogobojasno, hem kiret ke to namazi, hem kiret ke sawa ver ibadete ko masik Ramazani. Wallahi ko kreo tera kva medresa soka dobini diploma. Savia de diploma uprav, bakigam masik Ramazani medresa Ramazani. Diploma dobine, savi diploma takva. Takva su značini te kire dva gatke sar halali, hem te cideto do lestar dur sola zabran gatke, pishin gatke sar harami. Kero halali, cirit taro harami. Adva kire trianda dive ko masik Ramazani ki škola medresa, adles ko kreo dobine ti diploma takva, bogobojasnost dobine. A dva o sebepi, su se postine, mo pramipe. Mora to utke jasno. A da li se nasminjaket postine, te pištine, te vazdetu glasu, te nervinetu, te akoše, te kire harami, te akenca, te kanenca, te čibijaja, ili te vasteja, ili te preja. Na mu prav. Da ne samo Ramazani te nate napijete na intimsku odnos. Tu celo skroz postine, te akja postinena, i či postine, te kana postinena, te vasta postinena, hem te pre postinena. Tu celo insani manuš postine. Sar manuš. Celo telo je pustinje. Hem ko kreo, kao Wallahi kad dobniti diploma, bogobojasno kove, ko masik Ramazani. Hem isto svako ibadeti, a gerka zavišnja posene lafi, svako ibadeti si kavi tuke, te kereto karakteri pošužu pošukar. Pegamir se navakiri, innama bu'ithtu li utemmime makarim al-akhlaq. Čači pase mejnu bičadutu menge sar poslaniko, te sikavavtu menge o vrednost taru šižo akhlaq. Te sikavavtu menge sar tovoltu men šižo akhlaqu. Jak muslimani su sile brada, muslimaka su tani paliki šamija, jak muslimani su tano hađija, jak muslimani su krila namazi, jak muslimani su postini. Našite vole lošno karakteri, lošno akhlaqu, lošno ponašebe. Nemoguće da. Ako se krila namazi, ako se tano hađija, vole se ibadeti i sve ocjene što mešimo, da ne tano iskreno da su ibadeti. Če ne tano kabuli tara Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, morate dikeo svako ibadeti, o namazi si kavitu, te ve poškar manuš. O postibe si kavitu, te ve poškar manuš. O sadaka si kavitu, te ve poškar manuš. Kurani će tibe, si kavitu te ve poškar manuš. Hađiloku ket kere, adva ibadeti ket kere. Morate si kavitu temenini tu karakter, te pomenini tu ko skroz. Pošužu karakteri to votu. I adavatano, miri poruka mangem tu menge, znači, adva manuš su mučinipe, trudinipe, svako dive, ko najšukar način te postini. Hem tereso ko kraju diploma takva, wallahi akva manuš, kad ikr svako dive, svako sekunda kako masak Ramazani, te koristini svako sekunda ko hajri, ko ibadeti, ko pokornost Allah'e. I adale se ovdje ko kraju ko dobini ade diploma. Ja garka završinav, subhanaka bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Resulallah ko cennet uyamet var. Mucidi pe